Evo javljamo se sa druge lokacije. Pred našim očima se zeleni parkić, tu su i prije opisana zimzelena stabla i smeđi panjevi. Brzina vjetra je 5 km na sat, vlažnost zraka 30%. Nadamo se da to neće omesti Petrušenko u izvedbi. I evo je, Petrušenko se kroz Allegro pojavljuje iz grma s naglašenim Port de Bras. Inače, ona je jedna od najkvalitetnijih balerina u poziciji ruku, prvakinja Port de Bras kupa 1997. u Italiji, 2013. godine u Kini, oprostite. Nastavlja kroz nešto što bi inače bio pas de deux, ples udvoje, ali ona ga s nevjerojatnom lakoćom izvodi sama. Kroz turnout penje se na panj i s lakoćom preskače na drugi. Izgleda kao da nešto traži. Ne, izgleda kao da bježi od nekog. Evo zapela je. Da li će taj netko uloviti? Neće, dragi ljudi, neće, jer Petrušenko se uzdiže i nastavlja bez osvrtanja kroz 7-struku piruetu i ponovno kreće u pas de deux. Sigurno, oko stabla poigrava se sad te vidim, sad te ne vidim, dakle ubacila je ponešto humora svaka čast. I pada! Ne sam, Safete, ne sam! Jao, lijepo se vidjelo da ova igra za dvoje neće slavno završiti u solo izvedbi. Iako se Petrušenko spremno dočekala u špagu, ovo će joj odnijeti neke bodove pri finalnom glasovanju.